mu mwaka wa 2006 ubwo Arsenal yataga ku mugaragaro ikibuga cyayo cya Emirate Stadium byari nk'intangiriro y'ahazaza hashya kuri yo. Uwo munsi abanyamakuru benshi n'itangazamakuru muri rusange mu Bwongereza bavugaga ko Arsenal yinjiye mu kinyejana gishya nyuma yo kuva kuri Stade ya Highbury yari maze imyaka irenga 90 icumbikiye inzozi z'abafana ba Arsenal, mu gihe Chelsea the Blues, Manchester United ndetse na Liverpool the Cops zari ziri kwishorera imari yazo mu bakinnyi. Ikipe ya Arsenal yo yari mu nzira ibusanye n'iyo, bari kubaka ikibuga cyabo bwite cyari gutuma ikomeza kuba ikipe y'ingufu zidasanzwe mu kibuga no hanze yayo. Imyaka yakurikiyeho yagaragaje ko izo nzozi Arsenal yari ifite zari kwitwara igiciro kidasanzwe, mu gihe Arsene Wenger yakomezaga kubaka ikipe igizwe n'abana bato. Abakinnyi ba Arsenal beza benshi baragurishijwe kugira ngo amafaranga aboneke yo kwishyura amadeni yagiye ku mutwe wa Arsenal mu rugendo rwo kubaka Emirate Stadium. Uyu munsi imyaka 19 irashize Arsenal ikinira ku kibuga cyayo yakunze gukorera amateka Emirate Stadium. Nyuma y'iyo myaka yose Arsenal ubu ngubu igiye gutangira umushinga mushya wo kuvugurura ikibuga. Gusa kuri Arsenal n'abakunzi bayo si ikibuga cyo gukinira umupira iki gisanzwe gusa, ahubwo ni iwabo w'intsinzi zabo zose. Nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru The Telegraph, Arsenal iritegura umushinga munini cyane wo kuvugurura Emirate Stadium, umushinga ushobora kuzayitwara agera hafi kuri miliyoni 500 z'amapounds. Uyu mushinga uzatuma umubare w'abicara muri Emirate Stadium uzamuka ukagera hejuru y'ibihumbi 70, ibintu bizasubiza ikipe ya Arsenal umwanya wo kugira ikibuga kinini cyane kurusha andi makipe yose y'Londres nka Tottenham Hotspur ndetse na West Ham United. Nubwo hanze y'ikibuga nta cyahinduka kinini, imbere muri Emirate Stadium ho hazaba ari urwibutso rw'ikirango gishya. Hazahindurwa uburyo intebe zigaragara, hazashyirwamo uburyo bworoshye bwo kwinjira no gusohoka byihuse, hanavugururwa ibice byose byakira abafana b'abana, abafite ubumuga ndetse n'abagore. Uyu mushinga wo kuvugurura Emirate Stadium ntugamije gusa kwagura imyanya y'abafana, ahubwo nyine nk'isura nshya Arsenal igiye kwiyubakira i Londres. Arsenal ni imwe mu makipe akunda kugira abantu barenga hafi 100,000 bahura ku rutonde rw'abifuza kugura amatike yabo ngo birebere imikino yayo. Gusa ikibazo kikaba umwanya wo kwicaramo. Abo ni bamwe mu bantu barategezanyije amatsiko ivugururwa rya Emirate Stadium mu myaka myinshi cyane. Iyo mibare yonyine ni isoko ry'imari ritagaragara, ariko nyine ifite agaciro gakomeye kuri Arsenal na English Premier League yose muri rusange. Mu mupira w'amaguru w'iki gihe amafaranga ntakiri igikoresho cyo kwishimisha, ahubwo asigaye yarabaye igikoresho cy'urugamba rwo kurwanira igikombe cya English Premier League ndetse n'ibindi bikomeye. Itegeko rya Profit and Sustainable Rules kimwe n'amategeko ya Financial Fair Play bisaba amakipe kuba abayeho nyine yinjiza amafaranga menshi cyane byanje n'ayasohora. Ikipe ya Arsenal imakipe akomeye muri English Premier League nayo ni makipe akeneye kongera uburyo bwo kwinjiza amafaranga. Kwagura Emirate Stadium bizatuma amafaranga yinjiza mu mikino yo mu rugo azamuka cyane. Kwinjiza abantu barenga 70,000 ku mukino buri cyumweru byonyine bishobora kwinjiriza Arsenal miliyoni zirenga 30 z'amapound ku mwaka. Iyo wongereye ubushobozi bw'ikirango cyawe, unongera agaciro kawe ku isoko ry'abaterankunga. Iyi niyo mpamvu ituma abashoramari nka Emirate Airlines cyangwa Stade bakomeza kubona Arsenal nk'ikimenyetso cy'umupira ugezweho, bikabatera guhora batekereza gushora imari mu ikipe ya Arsenal. Kugira ngo umushinga nk'uyu nguyu ushyirwe mu bikorwa bisaba ubuhanga buhanitse mu by'ubwubatsi no mu ishoramari rituruka mu biganza by'abaherwe. Umuryango wa Kroenke nyiri Arsenal ni umwe mu bafite ubumenyi n'ubushobozi ndashidikanywaho. Stade Kroenke yubatse Sophie Stadium, ikibuga cya miliyari zigera kuri 100,000 by'amapound muri Los Angeles, ikibuga cyakira abantu bagera ku 100,000. Icyo kibuga kikaba cyarabaye nk'ikitegererezo ku isi yose mu mikorere, ubuhanga bwa tekinoloji habarizwa ndetse n'amafaranga y'umurengera yashoye kugira ngo iki kibuga cyubakwe. Ikipe ya Arsenal iri kwifashisha uyu muryango kugira ngo Emirate Stadium ntibe ikibuga gusa, ahubwo nyine uruganda rw'amafaranga kuri Arsenal ibe nk'ahantu hahurira inyungu mu bukungu, ikoranabuhanga ridasanzwe ndetse n'imyidagaduro. Mu magambo ya Mikel Arteta, Arsenal ngo ni nk'inzu y'inzuzi. Ati ibyo turimo si ukongera intebe gusa muri Emirate Stadium, ahubwo no kongera icyizere cy'abafana bacu n'uburyo ikipe yacu igomba guharanira kubaka amateka. Nk'uko byemejwe n'amakuru aturutse mu bantu begereye ubuyobozi bwa Arsenal, igihe imirimo yo kuvugurura Emirate Stadium izaba itangiye, Arsenal izimukira by'agateganyo kuri Wembley Stadium. Ni ikibuga kitari gishya kuri Arsenal kuko hagati y'umwaka wa 1998 n'umwaka wa 2000 iyi kipe yakiniye imikino myinshi cyane ya UEFA Champions League. Nubwo icyo gihe batsinzwe imikino 2 gusa mu mikino 6 bahakiniye ya UEFA Champions League, uyu munsi Wembley ni ishobora kuba igiye kuba mu rugo ha kabiri kuri Arsenal. Kuva mu mwaka wa 2000 Arsenal iva kuri Wembley kugeza ubu imaze gutwara ibikombe 4 bya FA Cup, ibikombe yatwaye hagati y'umwaka wa 2014 n'umwaka wa 2020. Ni nka Wembley ari ahantu hatanga amahirwe adasanzwe mu mateka ya Arsenal. Gusa kwimukira kuri Wembley no kwakodesha ntibizatwara Arsenal amafaranga make. Tottenham Hotspur yahabaye imyaka 2 gusa yakinira igihe yubakaga ikibuga cyayo gishyashya cyiswe Tottenham Hotspur Stadium, yishyuraga agera kuri miliyoni 15 z'amapound ku mwaka nk'ubukode bwa Stade ya Wembley. Arsenal nayo ishobora kujya itanga amafaranga cyangwa se nabwo ibiciro bikiyongera bitewe n'igihe imirimo yo kuvugurura Emirate Stadium izamara. Mu mujyi wa Londres ikipe ya Arsenal si ikipe gusa, ni umuco, ni ikirango cy'umupira w'uburengerazuba bw'amajyaruguru h'uyu mujyi. Emirate Stadium yabaye umutima w'ubucuruzi n'imyidagaduro mu myaka 19 ishize, itanga akazi, iteza imbere ubukerarugendo mu gace ka Holloway. Uyu mushinga uzatwara miliyoni zigera kuri 500 z'amapound ushobora kuzateza imbere cyane aka gace ka Holloway ibarizwamo. Ikipe ya Arsenal yamaze gushimangira ko izakomeza gufatanya n'inzego z'ibanze kugira ngo iterambere Stade izazana rizagere kuri buri wese, gusa amateka yakunze kwerekana ko ibyo bitajya bishoboka.
Ikipe ya Arsenal ubu iri kwinjira mu byiciro by'abamaze kugafata bidasanzwe, aho ikibuga kiba gifite agaciro nk'ak'ibigo by'imari. Sophie Stadium, Tottenham Hotspur Stadium cyangwa se Regent Stadium muri Las Vegas byerekanye ko umupira w'amaguru w'ubu wamaze guhinduka ishoramari ryagutse kurusha uko tubona mu kibuga. Ku ruhande rwa Arsenal uyu mushinga ni nk'igice cya kabiri cy'amateka yayo. Igice cya mbere cyari cyo kubaka ikibuga cya Emirate Stadium umwaka wa 2006. Igice cya kabiri ubu noneho ni ukuhindura Smart Stadium igasigara ifite ubuhanga mu ikoranabuhanga n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga menshi cyane buri saha. Hazashyirwamo amazu y'ubucuruzi ahazajya habera ibitaramo n'uburyo bwo gukoresha ikibuga mu mikino itandukanye atari umupira w'amaguru gusa kugira ngo kitazajya kiberaho imikino ya English Premier League gusa. Iyo urebye uko iyi gahunda yubatse, Arsenal irimo gushaka guhuza ibintu bibiri byari byaratandukanye mu myaka yashize: kwagura ikibuga, kwagura ishoramari ryayo ndetse no kongera amafaranga yinjiza. Mikel Arteta, umutoza wayo, n'umuryango wa Stan Kroenke bose bahuriye ku ntego imwe: guhanga ikipe ifite imbaraga mu kibuga ariko n'imiterere y'ubukungu bwayo ikitabwaho. Ibi byose biragaragaza ukuntu ikipe ya Arsenal nayo iri kugenda yaguka mu mishinga yayo, kuko amakipe nka Tottenham Hotspur, Manchester City na Chelsea the Blues agenda azamura imishinga y'ibikorwa remezo. Arsenal nayo ngo ishaka gusigara inyuma. Iyo usubiye mu mateka y'ikipe ya Arsenal uhita yibonera ukuntu buri gihe iyo habaga hari igikorwa kidasanzwe igiye gukora, habaga hari n'amateka adasanzwe yabaga igiye kwandika ku rupapuro rw'amateka ya English Premier League. Uretse imari, hari n'ubundi butumwa buhambaye buri inyuma y'umushinga. Ikipe ya Arsenal irimo kwerekana ko ishobora kuba ikipe yakurikira byose, haba umupira ndetse n'ishoramari. Mu gihe Arsenal itegura kwimukira by'agateganyo kuri Wembley, hari ikintu cyihishe inyuma y'ibi byose: icyizere abagunazi, izina ritazirwa abakunzi ba Arsenal bayifitiye. Ubwo imirimo yo kuvugurura Emirate Stadium izaba irimbanyije, isi izongera kureba Emirate Stadium nk'icyitegererezo cy'uko umupira w'amaguru ushobora guhindura isura y'umujyi nka Londres, kandi bikanibutsa abantu bose ko kuba ikipe bisobanuye byinshi kuruta gukina no gutsinda 90 gusa mu kibuga. Ikipe ya Arsenal iri mu rugendo rwo kubaka ikibuga cy'inzozi, ariko nyine n'ahazaza hayo hashya ku bakunzi bayo bose. Iyo uri Londres ntushobora guca i Holloway utarebye iyo nzu y'inzozi iri kongera kuvugururwa. Emirate Stadium wari uri kuri bonera abayo official. Aha niyo amateka y'umupira w'amaguru atangirira, si harangirira. Njye mvaga kuri mikro na bonera abayo. Wakoze kunyumva. Bye, dusubire vuba gusa dukumburanye.